Father Anselm, Administrator Jonga Diocese, Kumjuru Parish Priest Jonga Parish Kanshi, His Piki Sister, Piki Ramba Baro, Ngayus Nodon Gitumen Sandru, Yakiba Hebahain Jonga, Kinhun Balang Baper, Baya Silok Lang Pakaneka, Jinya Seng, but Pi Baro, Kiba Pinyard Yakaneka, Jingduai, Hakaneka Sni Buram Jonga Jingisene Jible. Akobanai Kuble, Sni Buram Basuk Yapi Baro, Sni Buram Jonga Divine Mercy, Sni Buram Jonga Jingisene Jible. Manga, Banmapi Barong Im, Dena Markaneka Jingisene Jible. Ubule Ubakendre Kajingisene. Ubulay ubadap da kajingisine, ubulay ubadap da kajingin. Ukring yang iway pa iway, siya ka krum jago, siya ka jingit ka jango. Kane ka lang ka kubor babha nagabenda jangi. Bangi yashimenda hagane ka yukiris pakuit, kane ka lang ka tolong. Bak ka padeng do jang ka jingne niyam jangi bara, ka yukiris pakuit. Ishai yoi ya kadur jangka jingisane jimble. Kadur jangka jingisane jimble. Lasa dan bona pedang jambi ki babu ya kadur jangka jingisane jimble ke divine mercy haki inga sem jambi. Parkum juru kani kabalang snang tingri kalongoro kabalang snang kabashim yaka nongda yaka Jingriyo bele gerpang ya ke jingis ne jimble. Baka dohnu chungi kalong ka bayar. Kila pelong ya kene ka jingis sa kene ka matan. Bak kila pen kra pen krumha ya kene ka dara. Kene baro ka peni shai ka dar. Ka bor chunga jingis ne jungo bele kadang trekam hapade kini ki kon chunga ka balangshno. Abang itam ta ke jingis ne ka jungo bele in salong ki bakam spoon men siyam. But Nikolai ben Map, Nikolai ben Priya, Nikolai ben Yasulak, Yabaro Kikon. Kajingisane, Kajangobale, Kapenkan Mawi Way, Ba Nidon Way Ubale, Ubakoloi ben Wad Yakebalaja, Kumuta Unonga Pelambarot, Ubalate Wad Yauta Uwe Ubalaja, Napateng Shispangod, Nakabayino, Kindai Po Kindai, Ulalate. Killing Shaki Lungiva Shaki Kalau Hatu Banda Shem Yavuta Ukolambaro Kaneka Longa Kubor Jonka Jingisane Jimble Kaneka Longa Kubo Jonka Divine Mercy Yaroya Utrai Yaroya Utrai Kohimento para ni barong ilongi bedon bok mindagasni Bandreke Yagasni Buram Jonka Jingisane Jimble Bangikin mau, haba utrai jisuhi ulat penpau kenang patkerpang ya kaweka sister ha Poland Krakow bangitip siapa ka Faustina Bakuit bangitip shwau belayan kodia ka balang sister kalalong kabakumno kalang kabaduk kalapendat tang lais nem jaga jimpule haga school kala sa kumbang arpos nem haga ying jonga ni barong itip haba don kino ki konjong iba kabalang riniam enda kilate class 10 neshwa kataru yaki apostolic school kile pan pen karayala de Henry kane ka postina bakuin kam shimla yolad panle shaki noki convent but kam shimlala pan fuleba namar ke jinduk jonki inga sem jonga kalalong kabaduk kalalong kabayay kumbalang buon muki kon samla jongane ka chuk Henry kadon ka jingya per kindiya nadu prasnem garata ka shaidon ka jingit kabapalat ya ujisu ha ka yukeris bakuitam hakaduan kalahid ya ujisu haka yukeris bakoi
Pangitip yaki konjongi ki baprasnem pun singim ju ailad yaki ruban pediang communion beningkong. Niang apshua namarimpati yo yaka jing snow to pura benumde. Niang apshua enda kila kinjo kinda ishiposnem nistamban penkre yaki nagabinda ka communion beningkong. Balagi konjongi kimyo yagadaka jing snow to namarngi ki kimi ki parung ituk palat haga jing sloto iaka jing long mensia onde na mar ki kon gilong ki babit ki kimi ki paro gilong babit lang ya royal try teko himmen ko para henry kane ka fosti na ba koi kala don ke jingid ka ba palat liam shaka yukrish ba koi but suki pasuki kata ka jingid kala roy hapo jaga Bad katba kala kinja ar posnem garata kadonu janga kala stang ban kende kam kerpang ya utrai bad kala snoto ka jingko janga kalong kam ya per na ki wei pa ki kinakinde ngade balong riniam kala pule tang laisnem school itte lada ki pule laisnem niong class 3 Omdon mano bashim yaki kina balade pule class 3 sha convent behamde balong system henry kane kalakwa kalalekti kumbasan tiliki convent but kalakarpan pe ngakwa balong system but kila on pite tibabit pilong baduk pimdon lad balong system kila beno yagashayi Nanda haba kala boy siya ka way pa ka convent ka mother superior ka ang pet pilang baduk wat ya ki jain pong jombiru kimbiang kile pinbiang ya ka pisa banti ya ka jain kinep nanda sa pinbiang ru ya ka pisa ban ya pinbiang ya ka bam ka di jombi nanda sa wangan sa shimya pisha ka convent kala komu kala leipai Kalas tamban tre hakim beriu. Kalas tamban side jain. Ban leayu ban penbiang ya ka pisa ban ti jain. Ban penbiang ya ka pisa ban don ki baibam. Nanda kalalay pai. Haba kalalay pai sa kaju kata ka convent kata ka mother superior on pe pimdon jimpule ye. Ikain ya pi shaka kertan baar. Pinimlaban long kum ki pa ki sister tengin patre ya pi hakper kala ong talabia ladaban tre hakper nasuhon henry ngako balong sister kane ka deka jingang nur jong kane ka fostina bakoi kala lakaya ka katkindais pasan pat kala katkindais pa laipo pra kawa motik kasnem jo mu Jesus Christ laipo laisnem kalayim tang laipo laisnem kalayim haka convent tang katlaisnem ko himmen ko para kaya ka ba kabalang kahikaya ni banduk yung madi au trying inum don kamban imtemen inum don kamban imtemen una prenjoni undi kon samla kyong ngansel peipan endang alam temen ngansel nang kam riubalai benum dei yo bim yo latpa Una plang jong ini ap ni pensla yang ap ko belai ngan sakilano enda ngala temen enda ki ketika kijat kang kishu Niko aban skautu ko himen ko para haka jingim jongi ban ya mad ya utrai ban ya kendo ya utrai haka jingim jongi ngim nun don kamban long temen om don kamban kinjo ya ka jinglong temen man ka kelepa kalong ka jingkot jongo boleh katpa pisong hang neban skap yanga bineban skautu nese ublay upasyaw hanga kam kerpa bangandop lang ukon baken sai jongo boleh Kun bakken sai jango boleh royal try. Tenaga tengah daw ko himen ko para habagi jaga jingim jaga postina bakoi kabala im tang laipo lais nem garita enda kalad kaparte kalastang banyusno kampadon chimpule ye kamde doctor kamde engineer kamde kabarispa minda bara
ngiki nong pop ka kinna kinde nong kendong una plenjong bigi kinna kinde basyong hang ni pide ben so sarong namar kalong kum kanong kendong na kinong kendong ubole ukod ka sur jong utray ka wan bonsin shakin nong kendong omde shakisor yaro yautray ba kane ka Maria ka postina bakoy kalas tamban shashkor bonsin katba ki veipat ki sister ki lay duai na ki posha ka himane kabadon ha ka convent ka postina kadang peit na per kumno ki duai namar kadang tumjur hak per ya ki bak tumjur ya ki nongre snotu ka jingko chungobale ka wan shapi katba pidang tumjur namar bale ublay chungi ulong ubadap da ka jingisene omdon put ka sam ya ka jingisene ka chungobale omdon put ka sam ano babu put ka sam iki bruyung ibu ya ka put ka sam akama duble kendre ublay ulong ubak kendre ka jingit ubas pun jingit ubadap da ka jingit ubadap da ka jingisene ya bara kane kalonga kubo jonga divine mercy kane kalonga kubo jonga jingisene jimbalai yaro yautrai daga daw ko himen ko bala kabalang salansar kareke ya gasni buram jonga jingisene jimbalai ha manusnem ha gasni utrai baar jonga paska namar bale Denamar ka jingis bun jango balai Denamar ka jingis ne ka jango balai ula payau kon bamarwesh ragane ka pertai ba Denamar ka jingis ka jango balai yangi ve pai ve ngangi ki nongpa ula kongo to ko balai ngan kongo ya ka saindur jame ula duai hak per ablai lada me mon vengno ia ka kuri henre omde mon manga mon mame kotrai ka jingisne jimble kalonga jingkongo ya ukun ya ka saindur ka jangoble ka jinglong jangoble upa ba ka jinglong jangokun kalong kaju naga daw haka we ka encyclical u John Paul ba ar ba kuit haka encyclical ka ba kirteng rich in mercy ka kabarispa haka jingisene kabakindre haka jingisene ngilaban pinkelai kaktin kabakindre haka jingisene ula ang ka gospel kalam ka jingisene jongo bele yake nong papau haukun jongo ka gospel kalam ka jingisene jongo bele shake nong papau papenpau haukun jongo u Jesus Christ kabamot ladang ibata kae ka gospel ni ong kubur baba kalam u bele u dap da ka jingisene Minda ladak kekeli kai ke gospel ni on ujisu ulang ke jingisene ujisu ulang ke dak ke shin jonga jingisene jimble ujisu ulang ke dak ke shin jonga divine mercy ya kaneka divine mercy ya kaneka jingisene jimble la pau haka postina bakoi lagi kai yaka nagadaga daw habang ipek yaka Dor jonga jingisne jimble jingisne jimble ni oi artilli ki wrong bali but wrong basau kane kalong ka dor kaba uji suhi ula penbau shaka fostina bakoi haka jingwan pau namar ngitit haka balang ngidon bon girikoi bad Don giriku pala yung mat yakane ka jingpao ka jimpeni dak jongo bale jimpen pao jongo bale punsin bad yakadonu bakuit tam
jong ujisu la pau shaka Mary Margaret Mary aloke banangda ujisu ula peni yaka jingisine ka jongo shaka Faustina bakoi larangi pe don bun ki jingi kai nakipo shakipo ngikikun ngiyo nakabalang nakirikui jong kabalang barhaba ujisu ula peni yalade u penpau yalade shaka Faustina bakoi ula wandaka daga dur kumne ujisu la pong yaka jainli nangda kami yakane artili ki jingshai bali but jingshai basau kai ka dur jangane ka jingshai bali but basau kane kalong ka dak ka shin jongke artili ki sacrament hakabalang iton kenyo tili ki sacrament hakabalang but kane kalong artili ki sacrament kaba komsane jangka balang kaba ngipidiyang nagiposya kipor but kadak kabali karong bali kayang nagabenda ka jimpen kuit but ka jimpen yasuk ka jimpalapok sacrament jimpen yasuk ka umbarabot kalong kadak ka shinjong ka jingkuit ka umbarabot kalong kadak ka shinjong ka jimpen kandang ka umbarabot kalong kadak ka shinjong ka jinsay kuit yani baptisma nangda ya ka jimpen yasuk sacrament jimpen yasuk nangda karong basaw kayang kasnam jong Jisu kala plena ketimpana haba usipai uladong dausum ya ka kurung jangu Jisu lami ya ka ba kasnam na ka kurung jangu kasnam kalong ka dakashin janga Eucharist bakoi haka jutam barim ipule dakasnam jangi lambarot upelay ula play im yaki Israel nakati jangi ng Egypt na Pharaoh kasnam kalam ka dak ka shin jang ka jingada kasnam kalam ka dak ka shin jang ka jingim kabatimai kabamut yakine art pelege rong kabangiyi haka dur jang ka jingisne jimble kalam ka dak ka shin jang ka jimpla pak ba ka Eucharist pakoi nagabinda jongi kikon Catholic ngis nawoto kine kilong art likit talang kaba penim ya ka jingim jongi kaba pendim ma ya ka jingim jongi kaba Christian yangi hagalindi yai sha bene sha ka yin kendang ka jongobele sha ka heavenly Jerusalem yaro yautrai nanda ujisu ula hikaya ka ka jingduai ujisu ula kadau ya ka babaro ka perte kinyo ya ka jingtengen ya ka jingmap ya ki pop haba kistang banle rio bale ba ki perta sha ka jingit sene ka jongobele Waduna upuriu kam kerpang menda kasni ujisu la on una upuriu kana kapuriu baler riu bale ya ka jingisne jango bale bagi tu saka sendo plapo ban play ke pop bagi dua ke pedian ya ka ya Eucharist pakoi kinyo ya ka jimpen pura na ka jimpen tom shipor kane kalong ka jingi kai kaba ujisu ula ai Shaka Faustina bakoi bakala priang menda habalang salon sarbaroka way nangda kala ula Jisu la amaro nadu ki kalong kinna shadu babakoi kinstang ban ra'ya wa rosary dakaba duwai ya ka jingisne jimble kala jani em kala urlo dena kata daw u John Paul ba bakoi ula pensken kagas ni utrai Baning kong hadin ka paska kalong ka sni utrai jingisne jimble Bad upaba ko John Paul Baar ulalang apostle of mercy ulang apostol jang ka jingisne ulang apostol jang ka jingisne jimble nagabenda jang ibaro rengkat baka Faustina kalalongru kaba tuai Christian ini hakene kalendi ya jangi Kohiman ko para habang ipay siya ka gospel minda gasni niyoy yakane ka Jew ka dur Ujisu hadin ka jimi pajongo ula bata iya lai mo tikinde Maria Magdalena Salome ba ka Maria ka kami jongo Jacob hilay ang yaki apostol
up ianga sa Galilee ngan sa wan ban yakando enda ujisu la yakando yaki ula ongkom no ka jingsuk papi kadba ujisu la ay kubla jingsuk yaki kila don happadengi jingsausi kila don happadengi jingsno kinja kila don happadengi jingsno marwe nama ukenra jongki don shubat kane kalong ka jingsausi kabapalan uno Kristan kano Kristan labang yamad haga jingem jongki habang ilap ukenra don shubat ni sumutur ko himan ko para lada ukenra upet nangi kan saja ayu yangi lada ukenra treban sa ringga bani hagi inga sanjongi kan saja ayu yanga badiapi ni barong ni ring mensiam ni bam ni ding ni kren ni kana ni ai ni mare nama ukenra usa rengka bani ukenra jongi uday utrai jisu ukenra jongi ulang divine mercy ukenra jongi ulang katlang jangka jingisne jimble yangi iwai paiwai minda uni ukenra ulawan biang kila dap daga jingkamen aka porayu ladang isnga ba ya ka gospel ninda kas ngin lap kila dap daga jingkamen yanda ujisu ula peni haki yaki ding yaki jingmong jongu haki haba ujisu ula peni haki yaka krung jongu ujisu ang pei yaki dak jongke jingmong haka ti jonga pei yaki dak jonga haka krung jonga haba kila yoi yakane ka dak kila ken mau ayu kila ken mau hoy uken rad jongi ula yap naga benda jongi uken rad jongi ula shashitam naga benda jongi uken rad jongi ula penim yangi dakine ke jingmong kibakoy ko himen ko parang alaang ka fostina bakoy kalang kawe ka kinna kinde kabalayomad ya ka jingshale ben babunjay ki insult ha ka jingim kaladon ka jingmong shikit ha ka jingim janga mano balaban snowoto ya ka jingkar do janga jingisne jimble mano balaban snowoto ya ka jingmong bakoy jangutray tangkito kibala shamong ha ka jingim joki. A broken person can experience the brokenness of Christ. Tangu buriyo ubalas nga usi snow mo laban yung mad yaka jing mamba kuy jangutray ka fostina kala pinyate baba du Chris nama kala longka sister badon bunjay ke jing mong hapo haba kape haba yui yaki jingmong jongo jisu kala pinwandur baba du jisu ula penpau yalade shaka bad omde tang yaka marwe yaka parte barokawe yaro yaw try ka jingkerli kalong hato pilong kikut kibadon ki jingmong hapo jompi hato pilong kikut basnausi hato pilong kikun kisno jingjar ha ka jingim jampi hato pilong kikun ki basno kenja sno marwe don bok mapi hato pilong nompop mangabad mapi nilong nompop nagataga daw ni don't come yahu Chris day na marbang ilong nompop pi baro pi wansyong hangne ha ka jingshit kasni minda kasni kinompop ki don't come yahu kinrat yaki bahok don kam ya ukin rat uji sula ngam shimlawan ban vad yaki bahok kenre ngalawan ban vad yaki bapop yaki nompop ki don kam ya utray yaro ya utray ko himen ko para ni kinompop ni partasya uji su ulong katlang jangga divine mercy ulang katlang jangka jingisne jimble pangindok iyo pura ya kajimap yakipop
habalakaya u Jesu wangalulaan yan sa kaukon yan sa kot Jesu yawu but unsa map unsa penim ya kaperte nakapop yang apa dia pi idon ka jingkerman namar ka de ka daw ka kerteng jo Jesu Christ kalong ka jimpenim yangi iway pa iway Yes no, habaki apostol kila yoi yakidak jingmang jango Jesu, bakidak haka kurum jango kila dapda ka jingkaman. Kiong u Jesu lamipa. Omdan mano badaban pendran ya uken rajangi kaparte kamdan bar halaru Jesu Christ. Kaparte kamdan bar halaru Jesu Christ. U Jesu ula job ya kaparte baro akawe daka jingi sene tena kata daw ko himmen ko para ni de ballon ki kon ki ba usia bangim de ballon ki kon ki ba kongo ya kaparte ni de ban kendai ya kaparte ban kongo ya u kendra chami ya ro ya utrai naga daw ko himmen ko para u Jesu la peshai ya ki kamat Chongi apostol ya ke sendran baru la yoi Pakistan ban yo ya ka por chonga jingme pa tha po chongi baru Jesu la yoi ru ka ju ka por kine kilong kiju kita ki kadarnut bangala side ke kejat lemba ke jing side ke kejat u Jesu ula pinwan dor ya kaba u Moses ula le ha ka jutambarin ha ka kitabel bitikes kaba hindriyo pra Ud Moses ula shimya kadabor badula sai ya kikijat badula pensai ya waren patikon penskan ya ka jinglong lindo hagasni haba u Jesu ula shimya kadabor badula sai ya kikijat jongi apostol ula penskan ya ka jinglong lindo ya kita ki lindo u Jesu la wan shaka hadi inga jimipa ula ai jingsu ki nangda ula penkamdi kaweka tolong kawe ka bot ka ba kerpang ha ka balang kalong ka bot ban map ya ki pop ban pensa ya ki pop ka sakrament jimpen yasuk kumno ka sakrament jimpen yasuk kalayo kat kane ka bor shwaba unai kane ka hukum ulalekum no ula persadu mensiam Ula persad badula on to pidiang ya umensiam bakui ko himen ko para di baro ke ba pidiang ya sakrament na ki po shaki po pideban slotu mallaki sakrament mallaki hinyotele ke sakrament jonga balang kyatole kadon kane ka bor namar utrai ula persad hagilindo ya bishop baningkong jonga balang nanda om to pidiang ya umensiam bakui mallaki hinyotele sakrament ka bor pamayan ka trekam lemba umensiam bakui mallaki hinyotele sakrament kabala penmenda hakabalang ka trekam lemba ka bor jong umensiam bakui ulang ka jingai baningkong jong Jesu hadin ka jimipat yaki apostol yaro yautrai Teko himen ko para ya ke jingmong jong Jesus Christ ya ke jingmong haka krong jong Jesus Christ kalang banayangi ya ke jingim ka batimay lemba ka jingim hapo ka balang lemba ka sakrament lemba ka jingmap ya kipop bad de lemba ka jingisene ka jangopale niyo ya kinigi sakrament Nama hamalla ke sakrament ngiyopediang yaka jingma ikipop kabangi shimenda yagane ke Eucharist pakui ngidang yo jingma ikipop habau Jesu ula seng yaka Eucharist pakui hakata ka mit kado ula shimya upu ula shimya ka kuri nangda ula naga benda kipop jongi babun hamalla ke Eucharist pakui habau lindo urra yaka kuri upule Duaya kane kejutang kabalate batni ban map ke pop jong ke babun mallaki Eucharist pakui niyo ya ke jimma ya ke pop te kabamut
lada ni wan nagabinda ke yukirish bakoi nangda ladang im treven pediang ya ke ya jisu ha ke communion bakoi ni kendai ayo ni kendai ya jisu hoi ni kendai the divine mercy ni kendai divine mercy ni kendai jingisne jimble habang iyon haba yaki por niyon ngas salia van lake mas ngas no kolor van lake mas ngas no jaitu van lake mas ni ong ayu shaling that ngakendai jingisne jimple pi baro ki ba jaitu bun ki kun kristan ki long ki ba jaitu don't listen apeng jombi ki ba duai I condone the lockdown biang krambang indup syong haying. Don't give a duai na gawin ke lockdown. Pikwa bandon lockdown biang. Pelangnya lockdown. Ne don't kikon samla lese ki duai. I condone lockdown baro shi jingim. Omdan kam ban lay jingya sengshu. Yaroy utray. Yaroy utray. Korimen ko para. You don't come and eat your Jesus. You don't come and eat your divine mercy. You don't come and watch da ya ka jingis ne jimbale ha ka jingim ka jongi. Inum de balong ki kun ki bashat kala ya Jesus kumu Judas. Minda ladang ye peisa ka mancha ka diang illa pun ki Judas apadeng jongi. Ngarung along Judas. Biru bilang Judas. Bunsi nishat kalau Jisu. Habangim shimmendar yubale yaka yukerish pakoi. Habangi pediang ye Jisu haka pop. Katino bale ka on yenda u Judas ula pediang ya u Jisu ya upu na katijongo u bamen ula rong haka donu jongo. U bamen ula yalam ye u shaka jingdum. Don bon ki kon ha kene ke juk ka ba menda ki jit ya ka jing do pen ya ka jing shai ka ba mot ni don ya ka jing long jong Judas nimpat pepan nimpat snautu ya ka jing kar do jong ka jing isne jimble nimpat snautu ya ka jing kar do jong ka yukeris bakoi nimpat snautu ya ka jing kar do jong ka jimpla pop nimpat snautu ya ka jing kar do jong ka jing duwai Katasin, ngikendai, yaka Eucharist pakui, ngikendai, yaka divine mercy. Ngikendai, yaka jingisne jimble. Ladang ngikendai, jingisne jimble. Ong mapi, hato ngilaban poisya beneng. Kalam ka jingisne jimble, hato ngilani emban poisya beneng. Ngimde balong ki basarong kaparte kasyat kalayangi kaparte kahikai bakalayangi bonsin kaparte kakloy ban kringyangi siya kapop kaparte kakloy ban tao yaki ain batimay banyada yaki pop don giri wad yaka rijong iru kastam ban kersyan Yaki, Jingshong Sindrang, Papara Sindrang, Jingshong ka para Sindrang, Jingshong ka para kende, kaparte katao, yaki ain batimay, ban prinsan yaki pop. Kaparte, kapinsan yaki pop, kaway pa din kaway pa, ka Amerika. U Biden, u President Jangari, u Kersan, yaka jimpen hapkon ladau pingsan yaka jimpen hapkon hato ublay wal mafia baro ke ba pen hapkon nama kaain kawan na ka sarkar kapain kapenjele yaka pop haka shiti shaka romance kabasan katkinda ladang bakala katkinda ni apo Katshaba, Kaain, Kakershan ya kapop, Kanda, Kajileba ya kapop. Kajileba ya kapop. Nang kule na kabenda jo biya kane.
kadon jingmut ya kaneka jingikai jogo Paulus bakuit nakermen bait u Paulus bakuit ulahikai yangi nagabindang mangibaro kibaim ar hajar ar powai apa ulato ulayoy lupa kan sajayu hapadeng jongi kain kalawandrong bat kala penjele ya kapop kain kalawandrong bat kala penjele ya kapop Henry apa jille kapop angda kajingaye kala nang jille kampalat kajingisne kampalat ya kain kaperte kahikai bakala Huwag ikon samla ki basyong hangin. Huwag ilonggami ilonggapa. Pitpay dia kaparte. Pitpay dia kain jong kaparte kiyong. Kalong manlekom ne. Kalong manim kom ne. Nang kapibot. Kado kadwayo jiswong. Mano ba hikaya pi manim kom ne. Ngala hikaya niyam. Haka Bible. Kumno banim. Kendra pilapay ya kain jong kaparte. Kabapenjale ya kapop. Bad ngala ay. Tangka jingis ne. Ngalap kaya pi banshanya ya ka jingisne ka jonga pipat pishanya ya ka jingpeng san jonga parte ya kipop pipat pishanya ya ka jingsta jonga parte haba ka jingsta jonga bale kawanshangi nakatino bale nakabalang bakoy bale mo Ngimshania, Yakaba, Kabalang Kahikai, Yakaba Katino Bale Kahikai, Baleng don't come, Yakain Jonga Perteng, Amshimong, Yapiban Pinken Yakain Jonga Sarkar, so to Yakane, Henry, Ngaong Yapi, Pansnabutu, Yaka Jimpen Shai, Jongomensium Bakui, Jim Parsa, Jongomensium Bakui, Nakaban Jid Yaka Jimba, Nakajing Sunibaro. Yaro Yautrai? Yaro yautrai nakataka daw ngidon kam jingisne jimbele ka jingisne jimbele kalong ka jinga katcha badon ka pop ngide ban job ya ka pop da ka bor jong kane ka jingisne jimbele ngide ban job ya ka parte da ka bor jong Jesus Christ ka kerteng jong Jesus Christ kalong ka jimpenim nagabenda jongi ka gospel minda kasngi ka kotum no Kito don bun ke baro kaba ujisu lele ujisu ulangu mesaya ulangu kunu bale ladangi ngeit hawu ni don ke chimpeni ngeit kamot chuang nang ngeit ta ke shindo ngeit nado ka donot bun ki kristan minda kiyong ngeit tang ladangi dan rosary wat no perkat pin boy shabani Andre Kataka, Jimpendang, Yaga Rosary, Kadeban Yalam Yapi, Shaka, Tolong Junga Jingisene, Kajamopale, Kabanyara Piangi, Bandap Daka Jinga Ye, Jumopale, Jinga Ye, Ha Lorka Jinga Ye, Kumbang Yusno, Haka Cospa Jamu Yanis, Ive, Katsane Kahendrio. Jinga Ye, Ha Lorka Jinga Ye. Tangga jingaye, halor ka jingaye, kalaban pelai lu yangi nagapop, omdon kino kabor. Ka jingaye, halor ka jingaye. Grace upon grace, grace upon grace. Bakane ka grace upon grace. Jingaye, halor ka jingaye, kawan na ujiso divine mercy. Tongilong kikon, kebatur kaka, syaka sendo plapop. Tongilong kikon, kiba dia ujisu haka yukiris pakoi tongilong kikon kiba dia ujisu haka pino bale tongilong kikon kiba kongo yaka hukum jogo bale kenapa ka jingis ne jogo bale kan sarengga badni ujisu un sarengga badni hakinga sem jogi hapadengi kam ki jam jogi ake jimpule jogi pangilong kikon pa ai yaka nuksa baba ya kibe pat ki beriu kibampat itu ya ujisu wat hadometa ngide ban logi saki joga jingisune jimbale ngide ban loga saki joga divine mercy utrai unang kerku yepi unang pensla yepi unang pen kadang ya kadonur ka bensiam jopi dagane ka boh ayu bale unang yalam yang iwe pebe shagane ka jingisune ka balong ka dakashin joga jimpenin yanga badi yepi baro ka pergi lagi ke majopi duai au jisu
Jisu. Isnongo yame. Nagabinda kanegas ni buram jangga jingisine jimble. Melonga tulang jangga jingisine. Melonga divine mercy. Pelai Lord yangi nagi paparo. Penslay yangi daga jinga ega jame. Bangin dup lang ikun kiba janay. Patray sitok nagabinda kabane. Enyaro putray Jesus Christ.